Bosna i Hercegovina je možda jedna od rijetkih zemalja koja nema specijaliziranu maketarsku trgovinu. Za sve što mi trebamo nabaviti, moramo nabavljati iz inozemstva. Dobar dio toga ima u specijaliziranim trgovinama kao što je M-Hobby u Beogradu ili u Zagrebu Karta Magica ili neke od tih trgovina koje su specijalizirane za nabavku opreme. Znači nije samo riječ o maketama kao maketama u kutijama, u kitu koje dolazi. Riječ je tu i o bojama, i o kistovima, i o različitim efektima, pigmentima, ljepilima. Znači to je čitav jedan biznis. Danas je to u svijetu jako razvijen biznis. Ali u Bosni i Hercegovini još uvijek to nekako stidljivo. Ljudi se možda boje i osude da će neko smatrati infantilnim, djetinjastim. Mnogi ljudi ovo smatraju djetinjastim hobijem. Oni ne shvataju koliko je tu uloženo rada, truda i da su to vjerne replike, doista vjerne replike tih aviona, tih helikoptera, tih brodova kakvi su bili u tom jednom povijesnom momentu. Svjetski muzeji cijene to, svjetski muzeji otkupljuju makete od maketara. U Bosni i Hercegovini je jako loša scena, povezani smo nas nekolicina, ja poznajem 10-15 ljudi koji se time bave, ali svi su nekako u nekoj ilegali, niko se ne ističe, smatraju da je taj hobi između ostalog podložen i osudama jer je to hobi koji iziskuje ogromna financijska sredstva. Prosječno jedna maketa u mjerilu 1,48 danas na internetu se ne može uzeti ispod 30 eura. 60 konvertibilnih maraka je osnovna maketa, uz nju ide boja i svega. Da, u dijelovima. I uz nju ide boja i svega ostalog, tako da ta maketa izađe na kraju, može izaći do 100 eura. Sad vi izračunajte na temelju ovoga što ste vidjeli koliko je tu novca uloženo, vremena, truda. I uz sve to, ja to ne nabavljam iz Bosne i Hercegovine, samim time plaćam shipping, plaćam poštarinu, sve to mora biti uračunato u cijenu. To su ogromna sredstva. Dobar dio ljudi stvarno ne može izdvojiti taj novac. Ali u neku specijalnu trgovinu možda bi nam bilo dostupnije. Mogli bi otići na lice mjesta, uzeti samim time smanjiti troškove. Ali evo, ne postoji neki interes koliko ja vidim.